Došli na moj kanal, ja sam Dejan i danas počinjemo novi serijal Avantura sa retardom. A vidite koji retard igra s nama, tako da sve je jasno, sve se zna. Idemo da pobjedimo ovaj game. Šalim se. Idemo u Lucky. Naravno, uvijek se navidi da skačem u Lucky, samo tu skačem. I idemo Lucky. Malo sam prehlađen, još uvijek i bolestan. Ali kad je Avantura sa retardom u pitanju, sve se može. Hvala na 50 subscribera i hvala mom drugu Iskretu što me reklamirao, što me je pomagao da dođem te brojke polako. Tek je drugi, treći dan snimanja. Za jednog godinu dana ja se nadam barem od 100 subscribera i tad će biti specijal s kog se zgrade na glavu. Šajim se ljudi, šajim se. Morate samo pozitivu u životu. Ja sam ubio jednu. Evo ovaj mrtav. Ušao ti je u kuću. Penje se. S kim ja igram, majko mila, ne mogu u meni žao. Ali, u stvari, stvar ovo je dobro. Ovo se zove prava epizoda Avantura sa retardom. Zato sam nazvao ovaj serijal tako, sve vam je jasno. Evo 2 slurpa jebem ti život iza mene. U ovu, pred prodavnicom tu. Malo me kratio. Ali ti računaš dobro, svaka ti čast, to je nevjerovatno. Avantura sa retard me započela. Ovo će vam biti najbolji serijal u životu koji ćete vidjeti. Ljudi moji, Avantura sa retardima. Epizoda 1. Žao mi je što ove avanture sa retardom mogu snimati samo vikendom. Pošto je retard, pa može sam vikendom igrati igrice. A cilj mi u životu da upiše poljoprivrednu školu. Ne sam ja tebi dao shield i armor i health i sve glupije od glupava. Ma nić tvoje šugave iteme. Dajem taj mini glupane glupi. Šalio se. Šajim se. A gdje je zona, bože dragi. Hoćemo zonu. Aj ti lutaj. Sad sam se uhoću, boli me vrat i sve. Ovo je 17. put da snimam ovu epizodu, prvu. I svaki put kad sam krenuo snimat, poginuo prvi. Znači prvi dole, onaj u chatu ovdje skoči ovako prvi, da je poginuo, boga mi. Ovo je sad već napredak, ovdje je neko bio. Šta nema metaka. Daj se ređu. Još sam uvijek bolestan. Nije me prošla prehlada. Napišite mi. Ajde ti da Bog da te ubi. To je mislim da je to lutano. Ali nisam ja profulo lika ovog kod sebe.
Nokovan. Jedan nokovan. Pobio sam. Ovo boli leđa. Ma da ne treba. U stvari imaš dva, da mi je. Evo vidite, ja imam 4 kila, a pogledajte njegove kilove. Punih 0. Ovaj ime ovog serijala baš ugovara za njegov karakter igre. Ajmo se dalje pa u zonu. Znači, očekujte nekad za jedno godinu i pol prvi live stream na mom kanalu. Šajim se. Šta sam propao u tebe? Gdje je? A ko će nek svoga tražiti? Joj, imaš često metala RPG ljubčasti. Pa ja ti imam sad otvorio magaz i zaboravio. Ali da zaplatiš meni to, molim te. Jel nećeš, molim te? Molim te. Da, moraš po njej baci nešto. Požur zona ide. Oh, ja ne izgubi. Ovaj će umrijeti od lune, pa to je kad sretan. Gdje dropaj to? Gdje dropaj mi to? Ja! Gdje dropaj, ba se ja ne igram bolji, ba nemoj zabavat se bez njih. Daj mi rakete ti svoje. Hoćeš ovo? Vid ovo, vid ovo. Opet zahvali izgubi health. Daj meček drveta, a ti nemaš, ti ispotrošio retardni materijal. A znam, ali nemoj pucat, otišu vam gore span, eno. Avantura sa retardima kreće, nizja povedemo srat. Iako neko ubjera tebe. Učite ja života. Ajmo na ovu planinu, bolan. O, majko. Sam ti aj. Ej, evo, avantura sa retardima, ja ispanjam kaj retard. A, bože, dragi. Ovi igce glupi.
Super. Jebote. Nakam taj što bacio Portafort. I mrtav je. Evo, ponesi veliki šil ako imaš mjesta. Ostav da pokupim. Joj, srđa, pa gdje ostav da pokupim? Evo, neko nas puca. Odakle, sam reći odakle. Je na planini, di? Ajuj. Je izgubio? Pa gdje? Bravo. Daj mi taj veliki shield. Nemaš? Kako nemaš? I ljudi moji gledat će ova avantura sa Eternal biti uspješna. Ućemo barem u top 5 smo ušli. Daj metaka za skal, daj nešto. Ma kakvi crni snajper, ne idu snajperi za pičke. Mada, vi znate koliko sam puta u epizodu snimio, pa vi ne vjerovali, života. On je baš onaj retard, baš odgovara ovom serijalu, njegov ime. Zato ljudi moji, on kaže, ma vidiš, reci. Jebote, život, neđe meteor oknu kraj nam. Idem baciti trepove, ako ostane jedan da ga mogu trepovati. Da snimim za epizodu taman. Jel' to ti gradiš? Mislim neko. Ne vidim ti. Aha, vidim, neka ga. Nemoj pucat snajperom, molim te. Mora je on prema nama ići. Ljudi, mam ja kao pobjedimo, ja skočim kroz balkon. Šajim se. Evo neko puca bazuku. Jel' li ti imaš RPG? Imaš? Sve to razvalo. Al' paz na ovi... Aha. Ma gdje je lik? Ubio sam lika. Staj, ne vidim, gdje su? Nemoj pucati još.
Jebem ti. Nord. Vidim. Bacaj na bobe. Ne znam odakle. A tu je. I od mene. Pa ti rašuj mater svoju glupirno. Imam još jedan. Sam bjež, nek bacaju. Nismo mi više tu, svejedno, mogu bacati, dođi uz. Brate, evo zlatnu bazuku imam. Šta misliš da dvije uzmem, da stekujem? A jebi ga. Mislim, pogodio me, ali ništa strašno. Pucaju. A ne znam šta bacaju na volku da dim bazuke kad ljudi ne mogu pogoditi. Mada nije izbacio pre. Srušili smo. Ajmo u zonu sam ući. Vidi još imena. Srušćemo sad kad pogodiš. Ima i on raket, pazi. Leđa! Ja sam mrtav isto. Joj, bože, ali izgušmo glupi game. Fuck, jebem ti game, glupi, sve. Ti jebem, baš smo glupo izgubili. Ljudi moji, to je bilo to za ova epizoda. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i šerujte. Biće još koja epizoda, Avantura sa retardom i to je to, vidimo se, pozdrav, ćao.